thir tu lengai thatu zongzong ten zawain chi bai vek ule football be bom bung thum na voini November ni khat sang ni le som ni panga in rin ni ani ni zana khan football league sang sanga in khel pani thum vela oma chung in khel result te chu hantar lang masata ila ni zanin khel bi ka football league lian tia kan riat English Premier League ka in khel om lova German Bundesliga lama Borussia Dortmund chuan Augsburg len chilin heng khela hian Sarhu Guresian minute som thum pasari na gola khung mangin Dortmund in point thum lutak an lo chuak Spanish La Liga lama match khat omin Getafe chuan ang khel mola Girona an lo mi khuala mol nei tu Getafe hian 2-1 ne na changin Mario Martin le Mayoral ten goal khungin Girona tan Christian Stuani chuan penalty atangin sipur su thren ma se hun topin anan manawangin La Liga club Getafe lam chuan Girona laka 2-1 ne na changin point thum lutakan lo chuak FA Cup lama Luton Town chuan Forest Green lo mi khualin mual nei tu Luton Town lam hian 4-3 in ne na an chang zanina in kheleng moza tom le dona English Premier League ka Brighton chuan Leeds United an lo mi khual dona zandare le chan ve an ni in kheli en thei ani dona ni English Premier League in Borok anom chho tran ta ka wangin Brighton le Leeds United in khel tur po hi mu nom viau turangai ani aning khelna mun tur hi American Express Stadium Falmer ni in Brighton khel mual ani maswai tu Arsenal chuan Burnley an len chil dona Turf Moor Burnley khel muala heng kheli kan en thei don ani Burnley hian tu nai an match nu nung panga atangin drum ni ne na changin drum nian tloma drum khatan tumpui te ne nan ne toka Arsenal lam hian drum nga an match nu nunga changin drum li ne na changin drum khat Manchester City ne nanin ne tok thung ani English Premier League table tharbera Arsenal chu tundin muna masruai tu ni in point som ni pani nen ma an suai mek line zanina an len chil tur Burnley ro chu point som mu in som paruk na din mun lo tu an ni thung ani Crystal Palace chuan an khel mual man thiam Selhurst Park London Brentford an lo mi khual dona team ni te hi English Premier League ti mu nom tu pahnian ni thina wangin azanin in khel po hi a mu nom le riau turangai ani Fulham chuan an khel mual Craven Cottage London Wolves an lo mi khual dona he in khel po zandare le chan ve bok ni in tun naya har tharna chang Manchester United chuan The City Ground Nottingham Forest an len chil dona team ni te hi tun din muna English Premier League Manchester United ti paruknan om mek lain Nottingham Forest som pariat nan om mek thunga heng te ni awang hian team ni te hi tun din muna chuan Manchester United book rit jok turangai ani tun season English Premier League bika Manchester United tian trumnga ne nan chang to a trum khatan tumpui te draw in trum thum an chaklova Nottingham Forest lam hian trum khat ne na chang to in trum nin tumpui ten draw a trum ruk chaklo zo kan tranga Nottingham Forest in goal ngan khung to lain Manchester United tian goal som panga an khung to thunga anin tumnu nu ber April ni sang ni le som ni panga khan Nottingham Forest 1-0 in an chaka December ni sari sang ni le som ni palia Nottingham Forest bok 3-2 chakin December ni som thum sang ni le som ni pathunga Nottingham Forest 2-1 in an chaka Manchester United chak nanunu berchu sang ni le som ni pathum tai to khani in heta an chak na po hi amarji na hirin ain asang lo reu maya chu wang chuan hengte ani awang hian mitam tak chuan zanina hian Manchester United ti an chak nge ang ti soi the ani lova April ni som paruk sang ni le som ni pathuma 2-0 Manchester United an chakha Nottingham Forest laka English Premier League bika ne na an chandanu nu berni in anin tumnu nu trumli a hian Manchester United trum khat chakin Nottingham Forest lam hi trum thum an chak thung ani Zandar som pakhata Spurs suan Chelsea lo mi khual dona aning khelna mun turi kan ria thau angin Tottenham Hotspur Stadium London ani dona Jared Gillett chu he in khel enkol tu tur referee tur hi ani don ani Chelsea hi tun din muna league table pakwana omin Tottenham lam hi pathum nan om thunga Chelsea hian trum thum chaklo nei in trum li ne nan changa trum nen in ne toka gol som pasaren khunga
Tottenham lamia go som pasari khungin tumni chaklo zoka tangin tumnga ne nan changa tumni anin ne tok thung ani tumnu nung bera April nili sang ni somni panga khan Chelsea 1-0 nan chaka December ni riat sang ni le somni pali khan Chelsea 4-3 buka chakin May ni thum sang ni somni pali a Chelsea 2-0 nan chaka sang ni somni pathum November ni sari a 4-1 in Chelsea chakin February ni somni paruk sang ni somni pathuma Tottenham 2-0 nan chaka tunai English Premier League bika anin tumnu nung tumnga a Chelsea lamhen tumli ne na changin Tottenham lamin tum khat ne na an chang ve thungani English Premier League lo lampang league danglama inkelenga mozata umdona German Bundesliga lama Zandari ta changin inkel entur omin Heidenheim le Frankfurt tanin machonanga Mainz Werder Bremen anlo mi kholanga Stuttgart in RB Leipzig lenchelin St. Pauli le Mönchengladbach tanin machonanga Union Berlin le Freiburg ten khelin khangin khel tur song khazandar ten khel tur ni in Zandar som pakhata Bayern Munich son Bayern Leverkusen anlo mi khol dona he in khel hi German Bundesliga lama chuan NB tura nga lelom berta zinga mini ang India lama Super Cup khel chun zom le turni in Tlaidarli le chanve Intercasi chun Jamshedpur anlo mi kholanga Notice United po in Goa an lenchil don bok ani Football League dang Italia Serie A lamte France League 1 lamte ero chu tuntum football le abe boma hiang kantar lang veklo mayanga mizotena kan entam deuh big nia kan ngai te kha kan han thlur bing deuh ani Mizoram mumal takin league kalpui anita a Mizoram Premier League final chu Zanindaria ta khel ani don Dream final tia soi thayani a achan berpo I League club pani kan nei te Chanmari FC le Aizawl FC in machon don wang ani Zanin in khel en tur te tan in khel el mancheng somnga chawani a muna en thailo te tan Zonet Rinnim Zonet Empire le Zonet YouTube member te tan en thayani don Aizawl FC le Chanmari FC te in khel turi te na sang te po in Dream final ming puthi aphu a tual chung football ngai na chin tan chuan ena cha kom tak zet MPL final ni ma se club pani hi I League club an ni ve a tun din muna Mizoram club traber pani an ni MPL kheltran tira tangin Aizawl FC le Chanmari FC te chumlo chatlowin an la tel char chara Aizawl FC voi nga champion to in Chanmari FC voi nen champion to thunga I League club an ni mewa wangin player pon hi pa club pani hian Mizo player tha an kolnem Aidai football a Chanmari FC champion a semi-final Aizawl FC 3-1 in an ne MPL 12 for Aizawl FC league winner ni a Chanmari FC anin tum masak chuma 3-1 in sopma se anin tum voi ni na golom lovin anin ne toka tun season a chum thum anin machon to chum khat ve ne na changin chum khatanin ne toka zanina ero chakjok an nge chul don Aizawl FC coach Arlal Rotfela clearna tang chuan Chanmari FC ai nan that jok tu asoya table chunga anom mio wangin clearna ya poimo le ara chuan kanin tuma piang hi I League derby ni maya voi thum kanin khel to 3-1 in kan chak ve a voi thum na golom lovin kanin ne tok kanin khel to na game kan ena a stats kan ena a goal lu hun kan en chuan team thazoka kanin ngai ti in asoya 3-1 kan ne lo na masabera khan som pakhat le som pakhat kan khel chungin golom lovin kanin ne toka goal khatna ka penalty ni a red card mu nuwa goal an khung chun zom ti in asoya red card awanga danglam na thlenga ni thu Aizawl FC coach ara chuan asoi I League club pani hian in khel to na chuan chung nung zo kanom lo kan ti to kha te funga zirin team thazoka ngai po adang theya Aizawl FC hi champion ngun bernima se tun season a player laknan suman mang tam tok lowa voi thumanin machon nu hian Chanmari FC services captain Christopher Kamele defender zo than puya ba ka I League kai pui tu player lal ro ki man la luta player rin tlak pathumanom ma po hian Chanmari FC and squad acha thatoka hei wang hian Chanmari si trazoka soi thean ni long client machon tuma po PC ro sang zo la mangin goal an khunga assistant referee ti sual lo se Chanmari FC hi chakjok thean ni ang anin ton nung bera an chung nung zo ka wangin final apo Chanmari hi anin ring talk zanina in khel tur Tottenham Hotspurs le Chelsea chung changa han lut le zuaila
football le be bom bung thum na kan du tok ton dia English Premier League in khel ngai ven lo bi ka zanina dar som pakhata ngai mai Tottenham khel mola Chelsea leng lu dona London derby ni awangin ngai vena lo Chelsea season masa Europa Conference League no mo yan choya Club World Cup an champion zui bok Base na sang tak nen season bulan trana ma se tluk le din formin hunan la mangri Europa League champion lai Tottenham Hotspur sin no moi choi pui tu Postecoglou me ubanin Thomas Frank Cohen season bulan trana tebula pathum na din hunan lu me ka Europa Conference League champion le Europa League champion zanina anin machondon Chelsea player in Liam an nga awangin an buero le a league match nung bara Sunderland chu chuanin an ngam lova league kapa Wolf laka goal thum an chu awangin tlar hnung anging ti alang chiang tlar ma jo Pedro a form lowa fitness a thatok lo hetiang boro kara Liam wangari taka chol nu in line delip lo kirma se trul lo takin Wolves laka red card ta mu a zanina chhor thaya ni don lo Chelsea boss Maresca chuan khatiang red card ka chu mu lo thayani ti in a player chet dana dema Pedro Spurs laka mo purna ala ka chula achunga blue strand tu tamit afuk ngai ngai chul to EPL club zinga Spurs player in Liam an call number hial mai thaya tundin muna Udogi Ben Davies Radu Draguzis Kota Takai Bishauma Kulusevski James Madison le Solanke te Liam fangin tundin munanin lan thailova Sparsian Frank Kanwaya tichashan lo ma se an match no nung palia voi khatchi an chaka English Premier League ka Aston Villa ngam lovin Champions League ka AS Monaco an draw a League Cup Newcastle United in an pe chua bok awangin a all samzonga soi chuan Spurs star boy lai takin Chelsea liam nga tak ve thawin an len chil don ti in soita ila thuar lutuk kan ni om love London derby a hian chakjok tur soi thiam a har sat lain anin tum nu nung trumnga atanga trumlia hne na changtu Chelsea lambu rit jok turangai ani a chuti lain English Premier League ka chuan chu an chakang tia han soilok har satak ani thung ani